ufite umutima ukomeye bingana bite ku buryo uri burebe ino nkuru? Iyi nkuru itangira n'umugore uri ahantu arimo arashakisha parikingi, so akagira gute akayibona, ariko mu gihe agiye guparika hari indi modoka ihita iza ikahita imutanga hahandi yari agiye gushyira imodoka, so arongera akayihindukiza akarwana no gushakisha ahandi hantu aparika. Icyo gihe rero hari undi mutipe uhita uza akahita aza kuri sayide ariho atwariyeho, akahita aza afite icyuma, yarangiza akakimwereka akamubwira ngo igirayo, niwanga ndakikujoba. So uyu mugore rero yabireba akavuga ati reka nkize amagara, akahita agira ate, akahita yicara mu mwanya w'abagenzi, wa mutipe akahita agira ate, akaba ari we winjira, noneho akahita ajya kuri vola. Baragenda, basa bamara kugenda bagenda nk'ibirometero 4 gutyo ikigereranyo, barangiza bakagera ahantu, bamara kugera ahantu umugore akagera gute, akabwirwa n'uyu mutipe ngo humura ntacyo ndi bugutware, ngewe icy'ingenzi ni imodoka gusa. Baraharenga bagera imbere rero nibwo uno mutipe ahita yinjizamo undi mutipe nanone wundi wa kabiri. Uhumve neza aho ngaho, uyu mutipe rero winjira ahita ajya kwicara hehe, inyuma ya wa mugore. So yamara kuyicara umugore ahita abimenya ko iwana bigiye gukara nyine, iwana ubwo babaye babiri bafite indi mpamvu runaka, ahita atangira kugiramo iki ubwoba. Barakomeza bakagenda, bamara kugenda hari ahantu bagera barangiza bagaparika imodoka. Bamara guparika imodoka uzi ikintu bakora? Babwira umugore ngo sohokamo. Yamara gusohoka ikintu bakora, uwa mbere aragira gute, ahita afata umwanya agatangira kumufata ku ngufu. Bamufata ku ngufu, bakamufata ku ngufu, umwe kuri umwe, umwe aza undi agenda, undi aza undi agenda, barangiza bagera aho ngaho bakarambirwa bakabyihorera. None ikintu gikurikira rero ni iki? Wa mutipe waje nyuma abwira uyu mugenzi wiwe ngo ibuka ubushize twafashe ku ngufu umugore wari utwite, ukuntu byarangiye warabibonye, byari bidukozeho. None rero kuba tutaramwishe, icyo nicyo kibazo cyabaye, reka n'uyu nguyu tugire dute tumekinge sure ko tumusoje apfe aveho. Iki gihe rero ahita abyumva mugenzi we vuba bakahita afata icyuma. Amara gufata icyuma akijomba uno mukobwa inshuro 37 mu nda, ngo inshuro nyinshi byahatari. So umukobwa ntabwo apfa, yarangiza bakagenda, bamara kugenda ikibabwira ko atapfuye, arongera agatera iki, agatera amaguru. Yatera amaguru akavuga kumbura cyariho, bakagaruka noneho bakamutera ibya hano inshuro nyinshi byahatari, bamukubita ibyuma 17 mu ijosi. So gusa ikintu gitangaje, uyu mukobwa nabwo ntabwo apfa. Bakagenda, bamara kugenda rero imodoka of course barayijyana. So bamara kugenda uyu mukobwa agasigara hano, mu kugerageza kweguka yareba ku gifu cyiwe akabona inyama zasohotse zo mu nda zose ziri hanze. Mu kugira ngo yegure umutwe burundu, sasa abashe kuba yakeguka burundu, yumva ijosi byanze. Ikintu akora, afata hano ku mutwe, agafata no mu nda, akabasha kugira gute, guhaguruka kugira ngo agende. Akagenda atsindagira, akaza kugera igihe akisanga hehe, ku muhanda, akahita aryama. Ubwo rero ageze ku muhanda ni iki? Imodoka ya mbere icaho ikamubona ikikomereza, iya kabiri gacaho, kubw'amahirwe uyu yamubona akagira impuhwe, akahita agira ati, akamushyira mu modoka, akahita amukomezanya na hehe, kwa muganga. So bagera kwa muganga rero, umukobwa bakamuvura agakira, n'ibyo iyi case akagira gute, akagaruka akayikurikirana, araba reporting akabatanga muri leta, aba batipe babiri bikarangira babafunze burundu. Gusa ikintu tutabasha kwizera nuko abo basore baje kugaruka muri 2023. Niba utizera ino nkuru, kanda hano kuri search, aho ubona search hejuru, wandikeho ngo Alison Botha, urasanga iyo nkuru, ubundi rero uyitegereza, ubundi umbwire muri comment ari wowe n'uyu mukobwa ninde ufite umutima ukomeye. Ikindi ntibagirwe gukora iki, follow, kugira ngo uzagire inkuru zanjye z'ubutaha. Respect.